State President ka National People Party NPP bad khot ka yeng dorbar thawain ka Raja Sabha Dr. WR Kharuki ulong baki he no iram ka party na duk National President Konrad K Sangma badairu mentirang ba kajala kin sahiar sya soyong hakini ki khindiat sngi ban pan jingkersan no pai ba ban kersan yo kertong ka party ba samlin malngyang ha ka election MLA ka banlong ha ka shipotrik jemang araja arulai ulong baki pai ba kjiet yo brio bodan ha ka party ka balalam khmat ya ka sarkar MDA tu wala hab bandile persya bat kiseng san hima ki bai lang ha ka sarkar ulong ba ke NPP kam kwa ban kan thoi e ki jingkan persya ki wei kiseng hashwa ka election ka bolong hau banai rampang arja arulai namar hadin ka result la hab ne lang kumbalong ha ka sarkar MDA 1 Ông nghĩ là cũng khỏe và lệ mắt của ông các election lệ target cái đồng lệ mình chọn youth yang gila lek na terba unit na dan antu na da perston yang sangat boleh ada artri siar nang ni kadang dan apa kita ni yang percaya kita kalau ni mentang ni dek parti di bawah mau lam kuat dia ke sarkar anta segawai kalau pun ke parti ilong kumulong ilong broad ilong ayu katu di alliance partner jogi gila keren ini keren kini yo rengi pat kita ni tray perlo rendering wan ke bor sim yang itu boleh trailang amar grafikan ma ko ini press ni jonga ngong ba ki breu ki vote for MDA 2 amar ba ke sarkar bapat di belak dari MDA 1 but the result ni ke people are for MDA 2 okay so tu nak di trailang